Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Students Union Sengkme haka arpu pratrik ujemmang arjar khat khandai kala no senyang da ka pisa sha usamla Kenny Jirwa uba shong basaha operashalong uban sami khmat ya ka jela Meghalaya bad ya gari India na ka benta ban le yishim benta haka Asian Youth International Model ban saprlong da ka United Nations hakari Malaysia haubnai jilio menta usnem arjar khat khandai haka jingelang ka balengkot bala penlong ha office trekam jongga seng usamla rabbor nongrum ubalong publicity secretary jongga KSU Sengkme ula ai ka jingkur khukur do yauni usamla uban salong unongra khubor na ka jela Meghalaya ban yakren ya ki jing e jongki samla kani ka jela hakane ka lumpung ba jongga United Nations te kum ka sangi hadin bilayo tip ma ini samla kini jirwa inyo banlet bensimenta harti conference ko punya dari UN hapo Malaysia kata Asian Youth International Model United Nation kebetulan hak arsam tarik agas arjak tarik tekung kasang kadap ka jing sarong makung kisamla kasi jungi kimi hikmat mangkran manitai nam ta jat indri ko jungi nam ta culture ko jungi tekung kasang iket program ni samla kini menla manai kai hatam banos nyang jat indri ko jungi hak jingle ki jungi mani humility maka jungi ko jungi samla kini kalong syak buron tangi kai exam rekam tam de gari baka jadal lagi borway baka sangi borway ke ketbok ni pi samla kini nakla man poi syakani thong ba pen yo man yo sya mara sya ya buram jonga jadal lagi kon sya ai bledu ya bled kan ra wa ai na kamet ka cepiang maka mensiam ke bala ban syakri ba oban kan ba bandan kene ka cakal mata aku bledu email ipa bahayang basem bagi para jawab kibala dalam nadu pasdang dengan tab ya kan ka application ke Asian Youth International Model United Nations kalau kadang kencang conference ke ba kuan ki delegate la paro ki kena ki bakat pra adu absence nan te insya jet kin arbun real alai pun nak India paro koi te dengla post here in sayo ya kiri benginjet te ka first preference kalau ke Afghanistan ke Bahamas bagi kota dua kita kiri kita long underdeveloped kamu bangi di North India memang ba hak kemang long kam long kamu sini ni dengan jik kena kan ni bagi topik jangan kalau agriculture but poultry farming kebaya hak pelat maba ngang ada nanti nak thai apa selo paru di bari jingri ibadan harap kerang ni tega kajing mana jangan kalau bang ai ke topik kalau bang kapan warak lo ya kan ni sustainable development bahkan dia kawin ka topik ka bangi habit crunch dia kini topik bangi la thok mangi nang ya kin sajit ada kilai babiang kin alat ni berkeran kita kiju topik hendai lada ki iba dan kam berkeran kita topik kin ai topik ni hab research mata arna kira apa sih ni hab simi kong hab ajikran asni ba hab ajikran yang jadi ka thesis bangi le national hak balai pat kanan ko conference ka bangi hab hong ka jan culture dan culture yang tadi bakal bener ai bakal state orang ini yang ba nandai menlepet dak janjam khasibat maba ngam represent ya India ke long dak represent ke India from very diverse in ya culture ndai bang sorong ya kalau ba ngalah bang ra culture lo tang iwe pailana tang iwe i muka khasiru ke asyongkha ba deu khasi bat nra sti kalau ba nang na preng lagi na first batch pasajit along tengah marwai ndai second batch ma asmo kidan otomatik kidan second less part ngam tip kin letnya kin let kin ma ndai kani ka masan point yang tinggi ne kran shwa ina tai shwa ya ke kita ki ka international terrorism ka sustainable development but ndai la yo ya topics berkhoi opinion berkhoi dalam wanang thie ni hab ya trailang ya kran ki NGO ni hab kran ki seng dulu ki seng halang bangi nyarap kan dengan ayo topik tentang sustainable development hapet kan hap yara ke bang ayo nang thie de kabayo nang thie kalau ba kabawan nang thie kam ko shubet kai kalet nang thie kalau ba nan buat semua kiwe ki para kiwe jet benre kiwe ki kena samla katnya ki ong yu sepang kata agriculture syari joki kalau kono agriculture
cái topic ke ba ong ba maki ke ba ngale no ban long advance no ma ba jutip hi baro ba halang kan dong hi hadak mentaru kane ka thung ka bun ba thang bun kani ka masniu ta ka environment te nga kawai ka ba ban ma ko ha ko topic jongar ba thoi application long ka thang bun ka kwa no ba kan ja no ka thang bun kane ban yale ka ta ni dam kam ban ai ka jing awareness ki brio bikin sutu ka jing sniu ka thang bun ba ka deforestation baka deforestation bantu ni thong dan kam ban pengat ki dia te jingat tang dia ki perkhat tang itu jingthong ki perkhat pakan jalu ya kamera mau chuni te itahi atli ba poultry farming ban ba ke ka wastage dong ka poultry farming ke ka jingyo nong naka poultry farming maka jingdi snya jingdi masih yo biogas kata ka main concern ba ka main product ba yo naka biogas naka jingdi siamisnya dan daki barok kemar syate shangi kitani ke bon man ke yingi di siar ni resnya dan ni pelang da kumno ya haka shibana ni la jo wis landanet ni la kami naka gas na jong kan im dan kam te banda gas banda yo reina ita jingmi jong itu hi ke bami nak tu na pok per hi ka rap ma ba biogas kalau ba ke berat kini ki biodegradable product kila produce tegi methane ki balak pemewan ska biogas tang kita hi ban asli kita topik ngamban bon dan ba nga ki ai kalau ba ka dem ngi tho live page tang live page si tang ban tang kita asli topik de sajet ngan si art ku ke sisa tadi no ayo dambit de ngai tu hayya ispangkan itu khat de nga ma phone ru ya ibadu samal jawal badi maka ai perakme jwa yang to ngan cara saka central body alis bang nanyo attack recognition na state mde pangalet hinaya ampa bang sulet chu ya thu khana thi shula once ni la kot hande da ko jingwa jongan thi pat ke bangayo barit nei bahe ka jing ka education ate ka knowledge ate anora ke bang ngala ban ya trepat ke kum ke topic ke bora dan suara spi dah balong ban trelang ini trelang ban